Rodware kire mubango yuwa kugukera twethira tuwikira mantu werune urethirite yakari kirintere mwanya chigie siasa na mantu ya witina mbere lakini weekend ya kiumeki especially oro irari ya kuriere muno ndene ya county ya Meru nyuma ya governor weekend musemano yo kolea kiri ntura ya makiri aramunini wawe mutuma ntwethinki umite na karibu anterira bedra bakionania mbisa ya kuwa mwana wote batire kwethira akiairueteyo na kuringana na turethire kibwitika matrisimoni rethire kia ngomberere ikitonterira ethire kithinjwa na buwo bare antu bampara betro antu bampara so pena reason cia kure ngombe na rukiro rwari genda kutuya kumenya ina Meru itite ki siasa kana iki manjo wetina mbere twina daktari Julius MBIJIWE former MC wa Mwanganthia na ni mukaririte wa kiama kena upeo na twina our good political analyst na KIMATHI together tukiolelia ina Meru itite politically. Is it the end of Meru in terms of manto itina bere nonto county ya Tharaka Nithi ntuko ya Juma ibethire bakiari manto yatikwandikika parawa Tharaka Nithi batebatuko ya benchmark Meru simply because Meru is trending on the wrong foot. So arena batu kulukura 40188 namba yetu SMS through live kuri Facebook through live kuri YouTube na kedra nkithoma manto Meru chia kuno opinion chia kura tuwite na mbere na mubango yo. Karibuni sana gentlemen. Sana. Daktari, kama mbrili na wewe. Directly ya no tariki ameneke no peo but congratulations no tuba appointment. Yes. And maso no the champion mantu mengi muna ndani ya county ya Meru. Now, kuine karekarira bwithikire oro ya maybe detone Meru ringire tumite kinya CS wa karibu ndene kithure kindike agethira kiruta warning kana kanu gekiri barabara ethira bakiusika kiri untubura. Now, first gentleman nambite kuruta statement akawoteke ntokea murire weta makiri okolea ara deputy governor umwete ndenda twambiririe was it right governor wiki okolea nturene ya DG na akimenya abati wetaniria ki siasa na kinya ki usore there is nothing but in good terms ibaga sana Edward ibaga sana tegeri bawe TV mbere mai umandi chairman wa Nopeu na ntariki 3 mwezi wa 10 tukaru robisi mutindwa aja makutano ya recruitment Edward ngavana Meru ingavana county onde both tuna problem na everybody na gwitikaniria nontubu utino atiomba kuliunga lakini antu aja kuonekana yakwe na thina nonturi imbie tumire murega uria mukuru wa ngavana aumira TV ne specifically ya baite sana wenya gwa karikatia no monkangeta ntura yu makiri ndene Igembe South ala maua I insist yu yakora ni already ikuonekana kwe no ntubu butuma aumira augabu no ntu kawaida baru moto make mtandaone. Number 2 kwe na mwanki monoga tegatene kanga bana deputy governor kwitha gutekwereanwa ntukuchia kuruka inyingi au na given that the easy na ndikwe na mwanki saidi mwankari nya deputy president ugite kambite safari nke jambo walirie no keja kwithi kwa na untubu bwega ndene manto ya kuliunga neo kanga bana alinde no gwetera ni deputy president gwatuka no reja bakalidia ndikuru baraniria kana ntu bango baleta ndikuru baraniria kandi umba no gwita nture mtura no ntu otherwise ilonekana ile uchokozi na kamera mbere ntuku wikinya wona antu baumirete bakiuga ni MDF Mama Defense Forces bakiuga mama no monkari guko na ndio takanta to yu ukona sina changamoto. So story ya stage management mtu weta kabanga manto ya kana buzita reality according to your opinion na ndio kalingana monkaya gwetu Mama Defense Forces ikonekana then kwi manto ya bangio au uragukara na kuya tumanya kwarua kire TV mbere ya gwitano na specifically that ring governor yaliwe ni murega baichu mukuru wa governor na akiuga no monka mbite ntore memega no monka changamoto kidogo. Eric waziri wa kithomo na ntwire ndani ya Meru aiwita Tharaka Nithi kiri cultural festival ya Uragate nerire antu Tharaka Nithi bathome mufano yo Meru yo 500 kilometers per hour mwambo yu onekanire kuthuria atongere ba county remuna marawa Meru it's not a place kuya benchmark no to Meru ititi tebuboya na mbichere kuonekana ndene Kenya thai
Meru indoni ya kichiku. Was it necessary waziri wetakuwa trakanithie kope 500 kilometers per hour speed? Okay, boga, mutembei na timu yaku na muende mutegeri wa Weru nonto bwa gutonera kani na nyaku take time go tune in. Kambuge perengo chokere kiure kigo ku kanka material daktari ambi adriria. Kambuge mutembei utimuntu te antobao. Tuitikanirie. No tutum tigo bothoku that mto wa kinyawa. Yani wijibi ya tutikari west ndikuru chao mekaraga as an African tokaraia antobeto na tuda tubai teshima in one or the other. One kambuge temperature kana murutira yake siasa kana jwa division between the governor na munini wawe na jura jwa ariko so kwarirwa ni munini wa thirikari nene ingwitikia governor kethero narali na respect nene muno na nakwenda ku ngwataniro yonekana atira bati kwambiria ndo anja kuikia nja ekeja kuthori project arekitie ikintu tumba ku discuss tugana ndo governor project aretete ndo tumba kuthora ikuonania wendo bwawe kiri witina mbere kuringana responsibility tai lakini kuja kulinga ngita na kuona ku verify probably mutongeria ura umite iria itirali na ambichenje kana ni rali expected pokethora kuina one reactions na reaction hicho mba kuthainya sometimes ikamatike nda kuona nuo inyamto wenu wengo ano kubanga nyante kakinyana naria but it's unfortunate kuthora situation ire happened na ingwitikia bichere rali ndo kumuno na I hope governor arengi a respect process ira tukwiro nayo ya iri kadhirikirwa ni munini wa ndiguru jawe gashagwa ayechoka na kenda tonania Meru itete na mbere bwaga ko kambuge mutembei rera ni kwagira antuba nturera ishima one na I hope that the entire team ikakara ndiguru area rise mbicherera irathiri guntukuria ni imenje ndokumuno ire ku stamp na ndi kiurega kurira ngokwira na ndiri waziri eta ndagaro au wana buja bo benchmark urato kuwagerwa ndoni then it's unfortunate kwa sababu bature ikeja kuthora tutumba kwa kweja na respect twingwa no me respect yambaire na ugo wengo mutembe uturomba kuthora na nduni ntiko heshima u expectinga kwa you see kuna nde county yetu as to speak tutiumbe iminjira tuona ni tiome ni kwagerwa kuthatunga tukumba ku hold uratu bati kuthara turi utongeriene tutumba kwira antu atori beja bagiria ku benchmark na still it imbuaga speed temono it's not really important kila ki mwana mono ni direction ira witite kana na ukwenda gukinyia antu baku ina certain miaka izite no ntokeja kuthara tuitite speed tuiragwa speed kills na speed ya 500 inya uko kinyite kirachi gaku ngarene mutembei ute barabara reality ute barabara ndiguru iji Kenya especially the African barabara highway chetu ute barabara ikurukaga 80 km iketo miona ngali uroje ne 80 nya barabara itoroichega na nya ire yakiro ikibaki utiromba ukinyangurugie magana jairi utumba no there is no way umba ku nandiko inkuria governor ina harako pestre speed ya 500 ira tupati kuogea nayo ina we ko for where I sit I feel it's a shameful bichera tona nitie ome na Meru tu tutora tukari na kwithirwa heshimiwa ba Tharaka-Nithi. Imagine bantu turira Tharaka-Nithi beje ba benchmark anabo bakugwa tumba kuja ku benchmark na Meru itura ikirito iguru muno kuringana utumite ko ikonania tutitete boga na it's better tuchokera kwi. Okay. Mheshimiwa Julius MBIJIWE, now first gentleman natumbikite muno kwithira aitageti atongeria and I will be very specific. Deputy Governor nona ni first gentleman nona kanite kumeneria Deputy Governor bonene thaine ndi na umwite kimpuru aburi akoma ke Deputy Governor and then thai ni waziri metekalentore
out target. Who is first gentleman kwithira aya attack every mutongeria uthuri na kura ndene Meru? Ibega sana Edward. Mbere kangwete gura wa Tharaka nonto igoro ndai na bahati kumba gwita marimanti twina party leader Mheshimiwa Mpuru nonto wa mubira wa wanganiti yotigania na Tharaka mantu ya kugwatanira na kiathonekerea twai na Mheshimiwa George Murugara Gigi na ningwe ndamuriria ai na ate Mheshimiwa ruga gutumba kuriunga gwetu kuja ku benchmark amburia ku benchmark imbio nyamubira tukabura na mwere tutura mubira jai mantu mwanya wona nde yumo ibatu cinde tabacinda jonge na ndi augaga nonto bakwira batukwa namba 8 out of Kenda ndene Mount Kenya ja na tukwa namba 40 ekwie kurigia pakagakira bageja kuriongera de na nonto bwa mtatu eje village drama queen ire ure Mheshimiwa kiraitogire anyway ukumbure mantu ja first gentleman. Yes. Muntu imurerwa nandikanie ngabana na Senate nagweta Senate ki mantu ya yonde ya gweterwe pumubo ayo bura bari very clear ni kwithira mukuru wa ngabana timuritinguki wa thirikari omba kwithira na program ire ome iti ya thirikari nda electoral yaja tontubu wetwikaga murega baichu no entuko chionde nande ambanererie na kwalia mantu ya deputy ngabana alie jao mono ya mutuma to idingia na inya mono akimuraga sana ikurania netha ira gituma wa kana netha ira bakigwatana na ngabana na kali ejo duwa mono aralie mantu ya mitika renturi mbere ikuonekanite mithika ria ukaraja mutethie gita ria ringire gutethia ngabana na required kidogo na ndiruwa muno aratonyere mithika nkuruki waziri amuthukira zaidi of course ukaya kuona first gentleman yakija kuthukira ngavana kuthukira minister then ngakwitha atumi ngavana the most likely thing nondo berara nyombe mwe collectively ugateka kire atongeria bonde including Mpuru Aburi including bakina Rindikiri bonde na kurwa nabo na vile vile ndio na jaka inya uju first gentleman chakwe unywe agu prepare igwa wamena manto ya kugwetwa igwa gwetwa kwa twika 2027 ngabana akidefendi gitikia kia 2027 nwe murega baichu kumba kwithira no atagetete giti kia buri kia mubunge ikio anganganete muno kwa project igwita buri iji na kia 2027 mimbi apinga Mheshimiwa Rindikiri lakini antu baburi nyaba mbere bacoke bategere omba kwitha project iriretwa kenda ngabana ejajo kia muntu wanja mwikira ngugine ayo kionja gutwika batikomba kwaria nteto iche mantu janja no ntiba kuona project ni kwirerwa aja project ni kwirerwa ara so think twice gandirwe bui mono. Yeah, all right. Eric yoro Mheshimiwa Mwanda Kirinya na minority leader Mwenda Ithile bakiari barugure beta wikero rinde ne ambunge kubano kolea chia governor Kawira because nira yitumura ya weapon ya kuura bunka mtu governor feel timuchore owe county assembly Meru nithirite kimeneru for a very long time ikirikana nirwangiru executive because bunka kintugo wikwa mbunge ile petition ile ombi kuzo executive mantu ama ya kudra yekirwa Kirinya Mwenda na Ithile ruhari roro ke akuthiriba kwenda kuinga ukolea ndugatori atia na maybe achore bobora bore mbunge yes bate thiando ima kambuge Kirinya na Mwenda Ithiri bageretie ku itangugirere yao ku ensure kurainisha araku kubati kurainishwa na Mheshimiwa Iprivi kuita kukara kuthira assembly for some time bugera ni agutithia sheria one cha kuensure thirikari ni ko governor boga na probably nya kurigiria miangaratano cha thirikari geto mi framers bakatiba yetu baugere governor no mwankethero ne kwina assembly ya kuensure ku streamline ara kuketha kwina makosa nambi ko kambuke Mwenda Ithiri na Kirinya bakadithia jukumu yao ya kuhakikisha pa kuikia muswanda bunge jo kwambiria kwariria nonto mutembe kambuge
ngugeria ku study leadership kawira Bishop Kawira Mwangaza mwaka juju mwe na ndona jaka okorea neo the project neo flagship project yewe no yo manifesto yewe no ntonyo validate mantu za John ja witi nambere because kwanza tumeki akavuthia kule full week na ndio tukone it's quite unfortunate tukinyita ndotore na kambuge assembly yetu daiji ya bunge barabakiri abatumite tugo buthu kutungwa turigeret muno ni kitwaringire ajumbe nontu kinyatha inda ugire kairi iriria mheshimiwa Julia Bari assembly itona inya tuite assembly kuthikire inya misondere kukario ku no kaigo wi uri kwendenya gwita kumenya debate ire kwaririo nontu kugonania a place of debate na ntu bakuthithia sheria na ukona Meru ni tite bwega lakini tha izi assembly yetu ikarereje kana ndi ya kamatiro yukune rimwe ekiro nyongune mwe wa wonkwa na kwa karana ndi assembly stand to be either akashkao kiri executive no ntubo bali bakagera mu Meru no akaudira ariko au nikyo nkuga mutegeri assembly yetu ndi bati gucoka mapema no ntunya bobongwa bali na jukumu ya gwitira mwananchi na ndiria thirikari yetu account ire thurire kinya kethirwa governor kale ukuretera project but the best thing no ensure ugo ogwita jukumu ire kuretere kire county assembly ko kiwaga mantuja nkichokaira mheshimiwa Murega kambuge tuina county ithatu china heshimiwa ba ekoro na baitio muno lakini utaigwa Nakuru ya tugenande the 7 actually tutogwa kwa kika naria mukoro amwita gwita TV ne kuensure kumeneria atongeria bangi utegwa neighbor ajojo Embu uigwa mukoro etite kwariria rwaria rwa witina mbere na Homa Bay but ni kwithirwa ikana ijaka governor atithomaga na ambitikanirira mheshimiwa Julia Ndiria Kawira Mwangaza ikirwe Senate indikana kwa mheshimiwa madam umwe mwirire ugwe utiko ugukira kuthithia ko kuthukiria yes ko kuthukiria heshimiwa bangi be kuro ku succeed menya nujina nde tukamba kuru nande for example mware for example my daughter was mheshimiwa daughter yake na koromba gite kuru nande Neu bogeta kuthithia jo Kawira Mwangaza kuthithia isi drama and tutina plan you have no vision korea kuheshimu bangi no ntutimba kuthira ri one Mutembei ugwe MC ba kwa cartel for the first time 2 MP ba kwa cartel Bishop bakanisa Catholic ba kwa cartel mwananchi wenje o kawinda wetu na nde kwa nyawe na raire cartel no nturi kitho goto gwitikeri for sure what is happening ko governor Kawira Mwangaza I feel wewe ngwari campaign ne na I think kana enkero responsibility itari iko machua kiwe in a way na unless governor karende kuro wewe accept the fact she has a problem and she need help you know the first thing but akare yako kurealize ndiko na tuithiria mwaka juzo Mutembe ndiko Julio DMK Kyomra uraweketi motion yo ku impeach governor last year after impeachment na chokera ra muchore wa kwe muno wa governor bona karanya ba itekelengo ne kiro kolea itakuina nao but after incidents yoro arure Meru ite athwa kana Meru itendelea for the next 4 years ikadio governor na deputy wa bati ukarande ba solve issues do you feel kuringana na rift ire yonekete between governor na monini yowe antu baba kari reconcile ni wega sana Edward mbere mangu na MCs kapambire kuona mantu yatitebo ni wega sana Edward mbere kwatire ura kiongozi heli kiomba kugweta antu yegio kolea kwithira ije kayo tuchoke nyuma na ne ukara ya flagship project na mwinda gwetere kairi project iria gavana thete akirugora ni ile cia ngabana wa mbere no ijire no thaite kungana ankugwetera no ijire angwete tu
kwa mfano ngavana netere alita kibao kira gikiria rwa thoko ne mitungu kenda kurugura thoko ira yandiki Bishop Kawira Mwangaza, lakini thoko kibao giandiki kiki kirita murungi ruamo no na rugurire maternity wing Kanyakine yaki kirita murungi na rugure block aja uju iji kuendelea ile kwikulikia aja Meru General ya mbere tu ni Peter Munya na rugurire thoko iji ya makutano yale ya open air market ya lilitu kirito murungi kwina murande yo munene muno yo kuendelea so igare jwa exactly bantu yi kwachie kambere modikira very clearly ira ni mbejere sitoko nari imbejesu makiri wa fadhili kuna ichi itakwa grant cha kunenkero buru through the national government kana ira andulire turombaga ya Kenya na ndirikaga wa mbesi kaga wa kulinga north counties julia murani julia tejwa under the mbesi ile sikudolo county ya the national donari chojo umete through minister wa agriculture then Mr Munya waita damu ile ya gavana kudhiro kwa kiugaga i partnership for example ile ya kwiso boiga aja ina partnership lewa na lewa and some two organizations so that project ile icho nde tukugira tichia gavana mama chiawe ni chia okolea at the same time project ichira nyire non tukataka budget ya mwaka mudhiru ya mbecha che kuma kire World Bank ile tuita urban development program ASDSP nari budget ndhiru twari na 1.3 billion kire budget nandi twina 275 million only, which means ibagi 3 billion yemwe pakuona batu sarakasi twina siona cinema aja Meru na manto ya utunya ni bobu ingi sana. So basically okorea neo ekudhiria antu betu no nturia au mara tueta wikia okorea alikamata mimbi matresi 20 mabati yana na ngombe rera turonere area bio standards ira renche ngumono ntiko mejo kiegi urimi ure gitaringa na komerethia monka yomba kuja kuma kigeri nyama no ntumbuga ni tiumeria nyaga tukeka umeria okay after some years at the same time na area gutonia na rethetie ngombe hii na aja gutonderie chio na murega akiereza uga ngombe ibagura between 7,000 na 10,000 lakini tomba kuwete no twira investigating authorities maybe EACC DCI NSIS pa find out na bo ngombe iji na chiri ndu account na mbecha ingana no ndu kuonekania ya ikuma na area ikendwa account ya kiri mbecha 50 million ya ekirwe budget ine ekugura ngombe hii at the same time nkima kibo Korea lewe kabati ikumaanisha maybe omuntu anengura kabati kamwe no ndo areta aketa nengane bati ria kunenganira ndakaikero anjoni eta musimbo oku buchore or something na ndembere mawe ko ni karinjia to aba kugura ndakana ne atia and then muntu oyera bajukie ibati mudako na mwareo mudaka no tuge kuma koje mwari no kuma gikomene kaba gature ne bati acio materesire ikamenyekana numbers niyo mbeca ikurira kurikia bau choka kiri deje kwa mantu ya bombo DMK yes exactly members ba assembly ibekirwo gwa sana uwa muno ntu ngavana alita kwa tuka nukwalia mantu ya tegwetania noe akeja wondi ne kugukura na ndi membore alithraga kikiraga alingi kura baria onekana imam or aleta project te uju na a good example ne gitarira ndawa ya launchete ndayure ya launchero cia karara cieki o me au kiumia kimwe niki kenda ngaba nonekana eje ikia sibita aikia githongo aikia gatembe aikia kiengo aikia goji so mcura agetera tu mongara program ngaba na igetikiria wewe ija gwita kwikenda na ariko na area na ndi watu kaibethera pagikira ende ojo bona eriki uga members of the county assembly utionge bakarunga makiriality katiba ni baete powers itie museno katiba iriuga powers ci assembly county assembly not just powers ci high court so sheria era pakathithia jena ndi mheshimiwa wetwa mwenda ithire na kirinya bagwetere mantu ya kubani eje pena powers ndene assembly very clear na baka memban na mantu ya kalikia no nyese ndi toka nyemendaga
Mheshimiwa DMK ugana ndi deputy president ne yagerie kwaria ndo gwatanire tutitetheka kambire mheshimiwa DMK tutitetheka tu solution imbi imama kwana ona ule umbegara ndi ndo peu no peu utiongibwa no kwana no ntuli ukuthukani na MCS ukuruma MPs wa beta cartels ojo eriki ari kugaja na arwire na kanisa katoliki abera nyabo itamisa na nguchere ndi cia mburu kana cia papo utikio ukurwa bau ugwita ginto ithinkia ukurwa deputy governor ku ukurwa kanisa uni MCK no nturi nyote utambu ya reverend bau bao kauga mantu mengi kurwa inya nayo mheshimiwa Kirimangoshine ne chanchera wa kanisa independent bukurwa muno na nyomwira mantu ya mengi ya kanisa na third ko nyo utio mitambu inyeu nari kana migambira mheshimiwa muchokerie amwire governor omba kwetha intigiri ya ikitu muliko jo ngondu watu kesho muna yote kuombekana ukurwana muntu wonde then equal incompetence senator nandi na aragwetere the other day tokaro county Meru so njira yonde gutiongi umba gutethia Meru ni kwana methondi ni nyingi kwina county assembly ikamwani na impeachment watu ketera thithio katiba kachunche kambere kaliuga atiri sovereign power belong to the people. It can be exercised directly or through the democratically elected leaders. So yejirene kuga through the democratically elected leaders. So ambere by the people. By the people anto bongwa kukwania ndawetere atiri ntariki 3 November turiuga turenda gwikiria memorandum kawira mwangaza tukiuga mantu yaje na thina twakinyeru tukaja gweta yo ja makai chajo nde tumwire thithia jo ale mojo au ngo twikiria to launchire ujukie wa signatures au na tujukie na kiumia kimwe 100,000 signatures to petition the Senate kachunche ka 219 magana jareje 19 ka Senate ikakwenya na mutaratara jo gike petition ndeni ya Senate na eu na antu komba kwithira ikiunga naki wira kawira pass ebera kamwisho Edward kwari na tolengeria bali batali sana natipa counties national trikari states Kampala Port Cambodia alithina president very powerful dictator nari ikwari na pasata Museni bara untouchable pata kinyirika yari thina atu inyangwe to Africa Nigeria kwari no Obasanjo njo Zimbabwe there was Robert Mugabe tota mwije kuku powerful nothing now ndiye Zaire Mobutu Sese Seko pare atari West Africa Bokassa ali yenye manchianto bathenji yeah nyoka sonyo ke history ro thoma na twinde twathoma kwena ba wangu makeri arerie muchemanio mwekuru akaleta ntomurume mugongo I mean power of the people ni eritera monkaba wose mbara kibanje na bangi kwa twike bunge tetania kwa bunge tekba kugita bunge then we the people shall talk. Wow. Eric yaro kwina bichengira buthikirete bui kiri andiki pantetu bakio ya mantwara etana bere mawa antubara bakurekana by support governor Kawira Mwangaza ni barethire bakenya mari andiki pantetu Dennis Mugendi Marion Karugi na some other journalists bakuma midinge ibarethire bakia arrest na reason barero bakaba muchemanio imindie mwakire wa associate na governor ibatire kwithira government yara itumire kiri dark days cia kunyanyasa andiki banteto because bado turi andiki banteto to cover amantu tutikwendera uterino riko nirekinyire level emero mwanka tukinya thirikari kwa twika turaba support thirikari bakinya tu appoint ya kuyumilite na kunyanyasa na nyakugura andiki banteto Mutembei kambuke actually this is the I think second time after ira kariene ira ya very unfortunate na yanguire mbugire ya mbere ndauga either the current executive iteko accept iteko kuitikiria a different opinion na kuweza na enda kukara yego feedback kira kyo kwenda kuigwa
the executive Kawira ire tongerete mheshimiwa Kawira kekwenda kekufeed Meru kandu kara kikwenda uma ithribo bonka kiba kuga uma na ibo bakuga kira kirio utubati kuweza na neo ndikuru na neo county egujaira nonto one itombere au katiba yetu netwere a freedom ya media, freedom ya expression na ikietu mitole aja kwaraniria na Meru na kuba alternative kuringana na jora ja kwenda nonto Meru no ka make a informed decision mheshimiwa Julia na Bangi twalire rugwitabira ko kambuge thirikari ya county ya Meru ititete boga na kukandamiza waandishi wa habari na ndiguru nyei barajukire interview yao na rari ingi bajukire baitanya recording ya memory card ko unimbuga one either the executive Kawira atagitikia wenu ngavana manya nuje kuindu kimombo na nyomba kutha kwikinto safa see omba kuthoro nyongo tije ugo nyawo ngavana see ngavana timto nja ete njeku ete a single seat ya tukagane igiteke MP or women rep see your governor ni institution see you go kwa institution nande institution yo kamatite iti suspend wa either Sunday kani Saturday the moment was well in from the day one you remain a governor mwangantu kwira ngaya kendo gwita kana ngaya kurikaringwa see the options kana rira nyabo kulingana na sheria ore assembly gakwane ko utubati ko hind article katiba yetu netwete nafasi ya kuseek information na kuona Mumeru amenyidwe imbi kuendelea katika ngugire ogwita ko utumba kuithira mwandishi wa habari ku cover events ya kuinform Meru na hata kurakarirwe ukugo ko kambuge thirikari ratu inayo ititite boga kuinfringe right cha mwana habari ku cover event yao na kinya unini ngoimbati nya gweta nkajukia video kwa ngeka information you for probably uranko ndo mitumira in future because at the end of the day you are an institution, you carry an institution at the moment cover na Kawira Mwangaza careerize timu okoro murega riria okoreene or something no we governor mantoja mokoro na mukoro we bakatiga perimeter ya njewe either na ruzite kiro gatiruzite mya no kumenya no reka no mukairi akamenya kana aruzire kiro but it doesn't bado to concern kabisa no wize mantoja kana unini bije mokoro na kari na ndege otera mantoja kabisa very true and ko I feel na actually na morega noe na bati accept the fact that tuwe governor Meru na mantuza event chemeru iri chiko china governor ewengwa menya utumbo suspend ibatoke kripira cha senate and advice you cannot nobody could find separate family matters na running account kinyaka thani okoreo ni wino kana imbi you still remain the governor utro suspender. That's what I want to inform Mumeru amenyere assembly ina jukumu ya uchunguzi what is currently happening na ibati kukuria na kengi kukiria ulirie Mutembei woriere relationship ya deputy na mheshimiwa Kawira Mwangaza yagachokanira kankuire tichokanira mtokwa buru Kawira reverse gear ageta agure kaende na kabati na mutuma nawe na bati gweta kaende na kabati ankondo kuthomera ankondo kuthomera something kiripinji ya governor andikite good morning may the favor of the Lord our God rest on us. Establish the work of our hands for us. Yes, establish the work of our hands. Twende kazi mapema. This week daily 7:30 a.m. to 1 p.m. office duties. 2 p.m. to 5 p.m. field office duties. 5 p.m. to 6 p.m. okolea kana Kameru. I think batutu now you see we have a problem and I'm going to blame president on this because uturo representative wananchi beja boga hii hatuwezi
na wo twira buruburu igwo ratetherie mtuju no kamutethia lakini andi agore mutetheka ndi mwaka nyukutira ure mumutethia buru. You see, also I feel the executive neto misread na ria mwananchi akauga ground menya niji batu tu ground ine na mwananchi uroto represent mushimuga eshimia bara to athurire batu represent bona batu mbagwitaniria ngugi kana kuringana na ura ngugi gwitwa a current with the setup executive itumbika na twa by petition the Senate na bauga batu kawira mwangaza na bati kwa wagitikingi tikiki buga to amoere bati mbaya nande president no gwaye kanya lakini wengo na aramu urakora kadirare na aramu embarrassed sana. I feel the president na iguru ile mauchungu iki abanya kejo wa kweza akona mauchungu jaratu kwetira achionera wengo no nto urakora kadirwe tiboga na ingutikia kawira mwangaza agaichokera kana ale agwichokera oni ntukona twere thigonkwingi na thirikari reiku either way no nto in my own research ngekara konde chiaku man last time into aleja thigonko na iya kayo thigonko ina we na manza jombo chokera no nto period ira ne thirire ira tuga no monka impeachment thira you also take another 90 days or something na yuchi ari kuthira chikoraps ko na ndeto na mwaka jonge jomwe na also they also have a new ingi mono jo moshimu amba ko elaborate that you can as well take our sovereign power ko ensure na ndiko petition the president either to dissolve the county no tunande nyabo ngwese inye shimwa bonga bona batu to kole mwibo we also petition the it was actually signature correction that time last time it was there with my other team that I know to na nde wa kole magukwatanira na ndika abo bali mi gukwatanira we will toka join hand again we need to petition the president either to dissolve kana to one of today is MCAs bare aku guitangoge yao governor no spindine na Quran left right and center no outina direction manu spindine no outin direction na tikite na ngakura niki outin direction many counties run with tikoran ora you know quick fix it to etedaya maisha we cannot run a county a quick fix oro kedro na thina wethori mtu na kandine ngombe wa munengera ngombe story kadira you see mtura kunengera ngombe no bati kumenya atiri mteo ararithia nguku karithia ngombe karithia sungura you see no ndure nyo munengera aria ariri omba kurithiria you see we need also to this quick fix situation ira kawira mwangaza kwenda tuthiria it can't itumba kwa run account. What we need to run account is a plan miaka aja no tumite tuitite. You see, you also to have a vision and a plan ile omba gwithari ni oto wakinyanira na ria miro ikomba kukinyaniria mathina jara tunajo. Okay. Julio indira ibiru kiari oro buwa kwena beche nyingi muno itikoneka chia department kathomba. I don't know how is this happening. Na kuna different relevant authorities, especially kuna kamiti nyingi chia mbunge ya county ya Meru. Maybe why is this happening? Na togo menya manto ya because ndibero wetaja and maybe no to tajiri no ndibero wetaja mit sijui million 32 sijui million 42 something like that. Nyanda boeta murandi wa MOS. Nibweka sana menya basically committee assembly ichio si na mandate ya gulia statement usummon CC usummon even the office of the governor kenda bauga mantu na jai public domain na jai na media job cover je tantu bona na ale ule lakini as it stands kwithirite kwina witakahora kirio na two mbere nyancho kyabu ubantu ya media kwithira ukava nyante to iria na ndeba kinga kwa kuga Meru batutumba nyakuona buru no ntona ndugwa tukimindie mwakigeta gukava then it means inge kuithwa yeah na pole kiri mindie bolo bonde barashamburirwe goro ngole baba ingi bamwenge na ba bomba ingi and by the way Kaweru TV re mweshima mitheka no how indaigirwe murega baichwa getwera ntukwingine wimi ari yawe is allowed opinion yawe na nyabu tuke doesn't tone in ministry akiuga newe na muri no akiuria nikino nturira omweri bethera bakira antu Meru mantu beta baite akino ntu ingi itagwa
na ntugutuika ibaite yake kenda yo mbuga ithukuma mbecha na ugatiga gwikira wendekaira ntu bara pressure ntu bali tingugi leo betete yalo bera ndi na arua tumeni suti ya yellow ntuke wingi tumeni ya purple ntu wingi tumeni ya pink nyano gwatu kano lazima itumwe ichiko nya official colors uko naje gwikira black navy blue in official colors lakini bwana yellow tika gwita ja uti ange witani na ndi umbulitie how do you know bunge committee cha bunge itekwaria how do you have figures chiambe chirokuwa itekuoneka na bunge itebwega information yumo obicini oyu ija kuona ni ija kuona ni ya ankwira ngabana wina nto baku muthenya ake ciuri ni kinonto thina botuko no ikuma allegations iria anchi gweta una taikomba kwitha ikiumira ile kumba ikiumira atiri riria wa change officer ura ukari na department fulani oendelea kuba change bauma kubate kugwatanira atekwereano na ugwe na no bakauma na information no ntuti ubakanya bali tangugi kampenya ni mfano ndene mwaka jumwe Meru Youth Service CEO achange to maita 3 tumegetha bwana gweta marieto maita 3 ugu achangewa uno batatu liku chief officer wa trade achange to maita 4 times uchenjwa maita jana ndene mwaka jumwe anto wa batema kwitha bakigwirwa chief officer wa roads achange to maita 3 ndene mwaka jumwe director human resource achange to maita 3 anyonga na malietwa ndagweta maita 3 achangewa munene wa public service board no badaturiku na inyabo baktete gitarira ya sana katutekire kugwatira kana iraita acting positions Meru Youth Service the CEO ni acting capacity ba bonde ndagweta including uro rikuda ai mwaka jumo bandaye investment corporation CEO ni acting capacity Meru Microfinance ireo tuwe kuthithia bonkana ndire ndi kwetha gitango gendongi nkurukia mantu yo korea ni acting capacity CEO Omewas ni acting capacity CEO Revenue Board ni acting capacity Chief Officer of Roads ni acting capacity Chief Officer Ubugere Trade ni acting nyadai Chief Officer of Water ni acting capacity Chief Officer Environment ni acting capacity many of them anto babo onde bategwira bwa manto ya thithe ko anto baba kaeja na information na baga ange akukunenkera bakanenkera bangi na uwome so allegations irio cia kutuika gutikumba kwa accountant 25 million kwa Meru Youth Service rachuma umete allegation irio ya 35 million ndene ya Halco board monkani munyika gwetwa mbeche umire nyegi tari kurarira akiatho kira inare ya la rerua gutuka katika tini nyoiche umire nyingi muno allegation irio ya 42 million kwa revenue board ndiuga allegation no tukebwite kwa investigated na no nto Julio na Eric no le ongitoka tu investigators kuna investigating agencies kuna EACC kuna DCI kuna ingi chiumba kuthithia investigations o mabo mantu ya bukomba kwithira bukimenyekana na bukionekana kuyo kuri tieri kikiuma ukimantu ya rotho mau uranga bana gwita na program yewe rukiri tha mugwanja na tha chiogoro au wakinyira tha 11 mantu ya wito kore ari tana ngari thirikari ino ntungari mbona oira mbugo kalita no bisine ngaketha getambu agachinjia akabigana ngari cio personal no ntuketha tana ngari thirikari then yokore kwa mantu ya kufando thirikari na gwita na officers ba thirikari na gwita na security thirikari iba gwita team yo yonthe ayo korea ireti want to beto bisine kuma Monday monka Saturday na Sunday bu makanisene beta na kudha inyanya ri antu ba urita abo nguiba noka kurobeda bena break ya kwitha bakinoka kamwisho butea deputy governor sana no ntu akare agicumboro okira kaugari guteu akaria tu hapo okaire akeja tu akauga tu tena thina bandai na jere kueleza nyari ndaugaga ikwathuki uri minister wangu wa kanisa
tumwikira ti lakini ya kwa migambo egutumwa ikiuga mantu ya kanisa unde mumembo kanisa Catholic bishop wa kanisa Catholic arungamirite diocese yu ni county ya Meru na Tharaka Nithi na nyabangi bishops kanisa ingino gwitaga batire father in charge etha rungamirite ita kwa parish ina tunisia 10 kana 15 gwitio deacon netagulita service kanisa ne nyingi muntu uria witha kanisa ne wi mwakia walita kanisa ne aketemia gwitangi ikatekist imuritani okirira na niyo nkuria niyo kanisa area niyo ndere gwitwa baiteri na ina bishop ningiri to branches nangi kana nimo kayumba kwitheria mona katekist ndene kanisa Katoliki. Wow. Eric, no ntuba time tutarikia. I want to pose a very good question to you. Yeah. Antuba nyambene especially mbeba kurira for a very long time. Deputy governor ru antuba barabara officine bondei ba nirwe. Ba kubu and other people ba transferred bank ba dimotwa and whatever. Those are the questions that they take raised kinyakiri political arena. Yes. Now I deputy governor au mwete hemberera. Muriungi itonete kinyawe mantu ya mwakarite some other times back. Yes, but yes. Now it is worse than ile yare muriungi because bele wania muntu atino obisi obisine okubwethirwa kila ine ya matharau kanto banyambene bailesa kuringa kura kana what is happening kilo tongere Meru because Tochu was a very respected deputy governor. Kambuge imani institution yetu tuchionerete twingwa that kwina tongeria ba target region imwe but betherete bedi mutwa transferred kana kubutongoge kutumirite mitaratara ire bati na hizi ni kuchokia Ameru nyuma monono ntu thirikari ichumite au kanyuma inyaketha itwari na thina nyingi mono cia gwithirwo ni differences chiario itezaka towards targeted a certain region utrotoma mutongeria targeted tongeria from a certain region ko imantu za kumake mono kwithirwa antuba igembe kana nyambe na raj nimpumite ndeje iguru inkuku inyabo wongo bekirira kaigwa kiriro kyao nonto ikeje kwithirwa mutongeria atumba kuthikira mutongere no mugwatania wa jabatu tungo tutotwena maria thato na dia mutongeria ero responsibility inafasi yawe kwithirwa nande o ti mwana wa kiuka no mugongo ko abati ubaka matabonde inyaketha be na different opinion kana bari na menya kuginto kithira mtu egugwa kana mtu esafasa kuwa eno gwa bonene muno ikeja kuthira nyaketho transport lakini you are still a public service siasa ni itiraga the moment kugia ku embrace antu na kuba direction as a manager kenda thirikari umba kuona utungata kenda antu baigembe naraba igunya bongo bagwirire thirikari ra twinayo lakini kagita kara twina turita hizi ikara kwina antu targeted kana kwina community ira yetu ya Nyambene region ikaraje kai itarget non to bakuthro either atongere bakuthwa bena opposition mono ino baumite in one or the other lakini na pati kuthoma na probably ura president ura we ku daktari William Samoei Ruto akuthithia kinyegi na ara mono atona kura ciao kana narae na antu bari bo mupinga muno kwanci bo bongo akaraia nkuruki na mutongerio mwega amenya wegitara crisis ko crisis ije mwaka jomone onyanyitie thirikari ito no na mutongerio ukamatite uro witithite ngarizi na speed yo 500 arekagwa mutembe to aria kunyia speed na ntije kethirwa tukarirwa igakara ja dhuruba irora iranto nara it's in Morocco or something tukaigwa shake tumiite muno ko it's my hope that thirikari izi realize uti mwana kiu ka mugongo ponde ni Ameru either abatrimire thirikari ni account na abati ubeteo
nyake thro you are disagreeing on probably principles chia ke political itepati ku affect performance irio na itepati ku affect position ile by as at bara obethrite kana bara obethrite kambo giatri nkithiria ndikani Mumeru gitumi Sonko aanire tondu bakuthorwa ni misperformance thirikari yonere Sonko na speed ya gwita kuthithia quick fix ititethia Nairobi ikangaratania buru manzu thirikari yonere ikangaratania yona na the best thing ikweberia mtojo nonto ikendere ou uti direction image probably a city yomba korano the same case Meru is one of the contributor nene mono in the GDP ya thirikari ngwitikia mantu za tokwaria very soon nimbukaga ukatigera rwadiro rwarare ro president urato bati focus nayo ikira gitaugiroku president was categorical inyabu kadithia ata no mwanka service delivery yonekane either agatumira measures chiawe kana naragweterenya ndoerere aria menya mtu mheshimiwa president akagweta kuna ndoere between Igembe and president Ntobarea au kenya military no involve. It tells you kinyaja Meru no ensure nyawe wengo aku intervene either by a military way kana ko ensure kureta general waja atorandira thikari eto ko tukegwa ambire Meru that Ntobaya Igembe ambai hope anabigo banganiri na ba maintain peace no ntubakuthura nyatukathura nandi tutitho tuna imani utike tukomba kuona utungata ko I hope that thirikari ni tutikire mararimi jetu nengwitikia tongeria barabari frontline bakatwa direction na asem county assembly I wish also bagokira abo mami no ntiba mami seriously na either way kinya beta ba pingo mashinani na baja ba bokira kwana no bakana ponte fair bara gwitangoge. Thank you Kip. BJ tukirikiria your part way forward ya Meru nireko ibega sana ngwete tuyaire mbere way forward yes turiki ugima bo mwiri bwithinene gwituika KEMSA irando ndene mwaka yu ne yandi 4 million na bago bateja na ndawa ingi na cibitari cyetu tena ndawa na kurukia cibitari 67 sina nasio momwe ndraigagua ntato ira twugire pauga mbese ikugitwa kuma kiugima bo mwiri cigwa kiri manto ya magamba kenda ciumba kulitwa na mpwe ikarikite advertisement ira itherwe kwandika nurses clinical officers nambi wituka patiumba kwandikwa no ntombecha iciarirwe thina antu ba Meru abana baterorerwe manto ya Mount Kenya ran nanti kona jabe ndako matuka jangi na antu bara bafathire tabaitete mbeca ibaga cio ciao cionthe itekirwe katwacio mwicho ciari 13.7 million 2 million nere accountini ngiri magana janana ijaritro department ini ile ciakinyira cancer center imagana ya 5 antu ba Meru no beterete kwirwa atiri tikaba kurinde kure akugi wa 2.8 million ire gatumirwa ni Meru so way forward ni kuona takwina njirengi njira yonde ekenda Meru yomba kubua ingabana kawira mwangaza kwebera na ndio na ruthingone kwandiki mene tekele palace na nini case imakoza yali kuja leo Igembe nyoba kura gikundi muntu otigania aralo kunga mari ngabana arethera ari ngabana Peter Munya imento retha tuna kira itu murungi na ngabana kawira akwina makoza ye kuna ndinye Igembe na leo nyole kala ikundi ndepito nyoto amugeri nkona nyoa kuomba akagerua kwetikinywa komba mbere nyato tonyo option iwe ngema general nambi I'm feeling that still a leader can give leadership nonto Igembe tigania imenti ni antu amwe antu bakaronga bauga muntu wetu apana kiryo kenyangagia nyaga that imuntu wao enda kalitangu ndongi njira yonde uti onge gavana no peu tuko ninkai
Fair enough. Thank you, Dr. Julius. Notubo kwa nakanya kwa kwarania na Meru na Kenya rukurudu ade. Kim, thank you very much. Asante sana, nashukuru. Notubo weta no wetega. Nibe mutega notubo kuthina batru kurudu ade kiri mubango yo kugan kuri. It's always the pleasure kuthandina babu nonto kidira te babwe entedrande na mubango notumba kuthira yeta nambere. Together tukumeithe mwantu mwanya wero weta nambere kiri mitandao yetu ya Facebook, Twitter, Instagram kiri teo chetu cha 7:30 na 9:30. Idra wena kiumie kia beto mutabia ndwan. Thank you very much. Asante sana. Daktari. Hey. Thank you.